Mana nih temen gue nih yang katanya dicek nih. Ah ini dia nih. Nih rekamin gue nih, gue mau nyanyi nih. Apa emang udah bisa lu nyanyi? Udah, gue udah belajar. Iya, buktiin. Iya nih. So jago Rekamin banget. gue ya. Iya. Gue pengen lihat skill lu semana sih. Udah jago gue. Sombong banget lu. Coach, ayo coach. Menarilah dan terus tertawa. Oh my god. Adit, tolong Didit. Kok gak nyampe? Gak nyampe. Kan gue bilang, Kenapa? nih lu nih yang rekamin gua. Kenapa? 1 bulan, lu baru belajar sejam aja udah sombongnya minta ampun. 1 bulan nih. Tadi kata coach gue udah bisa. Elah, udah pokoknya setelah lu belajar 1 bulan, lu boleh sombong. Bener ya, Iya, lu. lihat 1 bulan ya. Oke, siap. Deh, Ya. latihan lagi bener. Ayo coach. Menarilah